Talofantu Talafola Radio Samoa le nei aso tofi, usimele whaafonga o talo o tai au. O loo ne nefo matali ngā pisinisi a fia mai o sofa inga ngā oi leo lo o ngai te avale. I le fesoa soania le malo na whaailoa mai a me. O le masido me na fafonga mai ai e lesa avea ma minista o leo i lea vai taimi Porto Williams. Le ono miliona Crime Prevention Fund e fesoa soania i e ana pisinisi a fia. Peitai report le News Hub e o mai ana nafi. Na ole 5 pisinisi i au kilani wo i ai le fesoa soani a ole isi umalau tele. E le itoe maa walava sa isi tala. O au kilani mawaikata o le aiti ngā ai nei le whaatupula i o pisinisi nei e ngā uia. Ma whaaleanga e whao ngā ai ta avale. Ma ele o whaingo o fie le toa tele tupe alu o loo toe whaalele i ai whale o loa. A to ai male alu i lunga o inisiua e tatau na tutongi. E iai nisi o pisinisi e o atu lava i le masina le umi o loo tāpuni ai pe sili atu foi. Ona ele ngata i ngā luenga whaaleleia a o le tele o isi su esu enga e tatau na whaia. A ngā ua iama pisinisi. Mai le minista o leo wa iai nei Chris Hopkins o le wanga lulue ma le isi se fulu lima i le lua se fulu whale o loa. A po o le isi se fulu vai aso o iluma wa maua fesoa soani mo i lātou. Wa manino mai ai fo i ele ma whai ele whale o loa no whaatalo sanga sa o mo fesoa soani tupe nei pe tai e tatau na tau wa lātu i le ofisa o leo. O le mauai o whanga whau i tutono ato whaafafa tangata siasi mai au kilani a o iei se tasi o paka i Mount Taranaki. O leo sa wai ma le lapata inga. O mea ola e au fiai pusi e matua i le whaatanga ina no fuanga nei e iei paka. National Parks ona o le whae te tengo le lamatia i o manulele maisi. I tai o lena mau e le sui o le matanga luengo whaasao. Tangata siasi le paka Egmont National Park ma pusi e lua o lo avatu i tutono ato whaafafa. I reporte fōlinga mai, e le isi la fia i lātou nei a mea e whaasā. Ua toi whamanatu mai eile matanga luenga i whaasā mea ola i National Parks se ia vanga nā, ua iei se whaatangana whaapitoa po o se laisene. E o atu i le valu se lauta la le whaasalanga tupe pe a maua, ai mo i lātou e whaawau peo na solia le tū la fono. O le a whaasala loa i le whaasalanga tupe o atu i le se lau wafe tā la. Po o le whaasala i le whale pui pui le umie o atu i le tasi le tausanga. E se mai i lea ma whai fo ona ave e se wha malo si mai le whanga whao ma le e ana. Ua wha amautino mai e le whamak, o loo anga i e whaia suinga te tele i awala loo wha afoe ai ana au nanga ona o le whaai ungo so iso inga tūtu o tasi. Lea ua sau ma o loo tau leanga i nā ia. Tolus fulu tolus suinga wa au mai wha afautuanga mai le ilo ilonga na sawi tua i le masino Iuni. Ma i lea reporti wa tatau le whamek o na wha amausa li whainga tutusa mō tangata ni usila uma. Ai mai se lava tangata Pasifika, Maori ma i lātou e le ato atoa le mālosi o le tino. O se reporti o lo tā uai le o mi te leo whainga whailonga lano i tutono o le soifua maloloina. Ma uanga i ele whamek e sa ili awala ia ave e se ai le ava, le i le vā ma community Maori whaapea Pasifika. Ua whai mai ei fo i o le asanga whaia awala manino ai malangona leo o tangata, mai tala noanga tala whiangai. E se mai i lea, o tangata e le ato o toa le mālosi o i lātou fo i nei e le o mauawa no tutusa, ona o le le o le system, o le ua whaatala noa le pūlenga suingolo au mai whaafautuanga e le reporti. Te ena i le ua mōli o na mōlianga, o ia lea watu ua ia i le whanaino le tina au kilani sifo i le masina tāluai. E le o mawhaiona whaeloa le suafo le tamatolus fulfātau sanga na mōlia i le aso lava na so o ai male maliu. O le sa whai ngā alwenga le matanga alwenga le social development ai tasi Carmela Hohenberger. O le tinawa maliu e whaapea na whana ma maliu ai lava ilo na whale Newington i Henderson i le aso se fulu tolu o le masina walu. Ma e whaapea o le whaalongo i nai e tua oio pulu whana pāpā. Muli ai alu ese le ta avale sawa mai lea no fuanga. Na reporti ai loa i le ofiso leo. O ana na file taimi mua wa wala awai le wa mōlia i le whaamasironga māwalunga i au kilani, ma o le ana whaaulu e lana lo ia, lo na te ena o mōlianga. Wha mai sei ma le pule sili o mtanga luenga le social development i le ainga whaanoa noa, ai mai se le au whainga luenga. Tala muli, ua pea tunu upasifika o ni nofuanga i whaawala pēta wala mai i ai whainga whaala tua. Peta ai, o lei tū whainga tā, o lo oa a fia i fo i mau tātou tangata. A o whaanga solo kone verenisi o lo una i ai le whaamalo si o tū la fono i le Pasifika, ma o lo o whaiai i fiti.
O le a fio ngā luenga, tau o le soifuanga ma au nanga wha le soifua maloloina o no le COVID. O se awa noa wa tele ina tū ai tangata Pasifika I whainga wha asoli tū la fono. Le e ang whele ave wha awhai ngā luenga I atunu I whafo ma o lo whaia ine a wala pio pio. E le ngata I leo le wha au I atu le Pasifika o la au wha asaina, ai maise lona whi wha atawa inga. O se mata upu o la ngā I le suyu sufono o fiti. Le reporti le nei mai malo au whaatasi, ma ele ngata wa mawai o lo la veai fiti, ai whaapela Pasifika atoa. Wa sa wai male talo sanga, e mo o mia kone wharenisi whaapene I tala noi nai, au wala I tutu whaataseta I tai Pasifika, ma te e whaatasi atu I nei whainga whaasolitu la fono, o lo o whaau ngā ma a fia I o tātou tangata. Talanala Radio Samoa, Manuela Taiao.